samog naslova predavanja post kao vreme samopreispitivanja. Konkretno smo najprije želeli da vežemo ovu temu za jedan citat iz Svetog pisma, to je poslanica Korinćanima, kada apostol Pavle opisuje ustanovljenje svete liturgije i opisuje tajnu večeru i kaže: Gospod je ukazao na hleb i rekao ovo je telo moje, i ukazao na čašu i rekao ovo je krv moja, i tako dalje. I kad god ovo činite u moj spomen, i tako dalje, ali rekao je svaki čovjek sebe da ispituje i tako od hleba da jede i od čaše neka pije. I ko nedostojno jede i pije, sud sebi jede i pije. I zatim dodaje da nismo sami sebe ispitivali, da ne bismo bili osuđeni. To jest da smo mi u stvari dužni da sami proveravamo svoju savest. I tema samopreispitivanja je neposredno vezana za pripremu za sveto pričešće, za naše pristupanje telu i krvi Hristovoj, tačnije priprema za susret licem u lice. Jer svaki susret liturgijski je direktan susret, neposredan susret, kao što se susrećemo sa dobro znanim susedima ili nekim novim licima, mi se na liturgiji uvek svi srećemo sa Hristom i svi se srećemo u Hristu. Naravno, post, pošto se nalazimo u velikopostnom vremenu, treba nešto napomenuti i o njegovom značaju, i post je sam po sebi nije cilj. On je sredstvo i to je izraz iščekivanja Boga, kako je rekao starac Emilijan. To isto važi i za molitvu. Ako bismo htjeli da pojednostavimo razumevanje posta, onda da se poslužimo primjerom koji je pomenuti otac naveo. On je rekao, zamislite da izađete u pustinju ili izađete negdje na neko mjesto sa nekim čovjekom koga poznajete i da kaže, sedite da se mi ispričamo. Tako da u stvari naš post nije samo razumevanje jela i nejela i molitvene discipline, nego je i pitanje koliko smo mi spremni da otvorimo svoje srce, jer setite se reči Evanđelja, reči Svetog pisma, Hristos stoji na vratima našeg srca i kuca. Da li ćemo otvoriti ili ne, to je ono što se tiče nas, to je naša volja, ali i naš poziv. Ako bismo želeli da se pitamo šta je cilj našeg života, pošto je to legalno pitanje, onda bi se setili reči liturgije, svetinje svetima, a i setili bi se reči Svetog pisma koji kažu budite sveti jer sam ja svet, Gospod Bog vaš, i uzrastajmo u meru rasta punoće Hristove. Sad naravno da bi čovjek bio svet, to nije samo neko stanje budućeg veka, nego i stanje sada. I jedan od uslova, da tako kažemo, ako možemo govoriti u strogom smislu reči o uslovima, je da čovjek ima blagodat, to jest da osjeća prisustvo Božije, konkretno u svom životu. Ne mislim primarno fizički, što se također može opitovati kroz sveto pričešće, probati, jer sveto pričešće je hrana. Jedite, pijte. Da bi čovjek živeo mora da jede. To je elementarna potreba. Liturgijsko bogosluženje, sveta liturgija je također elementarna potreba, jer to je duhovna hrana i duhovno piće. I recimo dobro poznati starac Porfirije, on kaže, objašnjava kako čovjek može da dođe u posjed blagodati, i on kaže da čovjek mora da sebe podčinjava i da se ispituje. Ne da počinjava sebe sebi i svojim zahtevima i da meri svet svojim dimenzijama, nego da jednostavno ima obzir prema onome što se dešava u crkvi, to jest samerava sebe u meru rasta punoće Hristove. I zato recimo, mogli smo da, što se tiče samopreispitivanja, mnogo je primjera u crkvi i široka je tema, ali ja bih želeo da podsjetim na jedan bogoslužbeni tekst prošle nedelje koji smo čitali. To je kanon Svetog Andreja Kritskog. To je onaj kanon poznati što smo slušali prva 3 dana časnog posta i u četvrtak 5. nedelje na jutrenju. I sad, pošto se tu navode primjeri ti si dušo moja, pa se navode primjeri pravednika, pa u kontrastu se navode svi oni naši prestupi, a ti nisi poslušala nego si uradila to i to. I onda je nekako kad slušamo taj tekst prvo logično pitanje, pa sam ja baš sve to. A onda recimo kada se
malo koncentrišemo na konkretne primjere svog života, shvatimo da smo mi direktno i neposredno sa tim povezani. Jer recimo, akatist počinje, tačnije kanon pominje sve pravednike od praoca Adama do pravednika novozavetnih, tačnije do apostola, i navodi primjere njihove vrline, između ostalo kaže prevazišavši u prestupu prvosazdanog Adama. Sad svako bi mogao da se pita da li sam ja Adam? I naravno, s obzirom da nas deli hronološki jedna distanca, ne deli nas, osim toga više nas ništa ne deli. Jer svi smo mi Adami, to jest reč Adam, čovjek sačinjen od zemlje. Znači, i reč Adam je u stvari zbirni pojam, to nije lično ime. Može da bude lično ime, ali nije nužno lično ime. I kao što je Adam u raju, poznata nam je svima ta prva epizoda našeg prestupa, ista situacija se ponavlja u našoj svakodnevnici. Na svim konkretnim primjerima. Sjetimo se samo, Bog je Adamu rekao, nemoj da jedeš sa drveta, sve je dozvoljeno, ali samo nije jedno, da se jede sa drveta poznanje dobra i zla. I naravno, poznato je da je žena nagovorila zmiju, zmija nagovorila ženu, i, da, lapsus, ponavljam, i došlo je do prestupa. Dobro, moramo malo da se našalimo, smatramo da je legalno. I naravno, Adam je, kada je Gospod pitao Adame gde si, pazite, pitanje gde si je pitanje koje odzvanja kroz istoriju spasenja i dan danas. Gde si na liturgiji? Gde si kada te prizivam? Sjetimo se reči psalmopevca Davida, on kaže Gospodu zavapih iz nevolje. Ja ga prizvah i usliša me. Jer Gospod nas neprestano poziva. I upravo taj odgovor Adamov, koji je bio takav kakav jeste, je stvorio problem. Adam je počeo da se izgovara. Žena koju mi ti dade, žena kaže nisam ja, zmija je, jedino zmija se nije izgovarala. Sad, šta je problem sa celom pričom? Zato što naše situacije svakodnevne su problemi izbora. Da li ćemo prihvatiti nešto ili nećemo prihvatiti? Možda su neka pitanja nama previše jednostavna ili nam se bar čine jednostavna, ali su suštinski zaista vrlo, vrlo važna. Hrišćanstvo ne poznaje mala pitanja, male stvari i velike stvari. Tajna ovaploćenja Hristovog je nešto što je novo pod suncem, za razliku od starozavetne knjige propovednika koji kaže da nema ništa novo, ima novo, to novo je Hristos. Ali Hristos svojom tajnom, kada je postao Bog, postao čovek, je ušao u naše vreme i prostor i svakom momentu našeg vremena i prostora je dao značenje i poseban smisao. Tako da to naše izgovaranje može nekada bude opravdano, jer i u liturgijskom tekstu također postoji pomeni Gospode, tamo kad sveštenici čitaju molitve, između ostalog i one koji su opravdano odsutni. To jeste moguće, ali nije pravilo. I u stvari, u Adamovom prestupu ljudska priroda je ranjena grehom, ranjena smrću. Jer dve su istine konačne čovekovog života. Smrt i Hristos vaskrse. I put četrdesetnice, put posta u kome se nalazimo, počeo je rečima Andreja Kritskog, kanon Andreja Kritskog, kojih nas podsjeća, sagreši smo, učini smo bezakonje, niti sačuva smo, niti zadrža smo i unapredi smo ono što si nam predao Bože Otaca, kako kažu reči molitve, ali pomiluj i sačuvaj nas. I upravo sećanje na Adama nas seća na greh, a greh je najjednostavnije rečeno promašaj. Zamislite neku veliku metu, može za pikado, ili da gađamo tu metu koja ima centar. I naravno da ne mora sve biti u centar. Bilo bi idealno kad bi bilo u centar, jer to je uzrastanje. Ali svi ti promašaji koji radikalno odstupaju od cilja, to je greh. Ako vi znate, recimo da je naša sveta crkva propisala zarad našeg usavršavanja vreme posta. I naravno u postu se trudimo svi koliko možemo, to su ti pogodci u tom nekom rasponu naših mogućnosti. Ali potpuno negiranje, to je promašaj.
Odgovor je greh jednako neću. Poziv Hristov, mi kažemo nećemo, nismo zainteresovani, to je to. To je suštinski problem. Jer pazite, vreme posta jeste sada 40 dana. Ali da li ima posta, da li postoji post i kasnije? Postoji kao navika, ne kao bogoslužbeno vreme. Sad ovo bogoslužbeno vreme, to znači 40 dana traje post, crkva na poseban način bogosluženjem nam predočava da se nalazimo u posebnoj prilici i u posebnom vremenu da istaknemo svoju revnost. Jer nama je, znate, mi često u životu kažemo nije nam dana dopuštena prilika. Da smo mi imali priliku, mi bi sigurno to odlično uradili. A crkva kaže evo prilika. Svakom od vas. Ne samo 40 dana posta, nego i Vaskrs i posle Vaskrsa. Recimo, Sveti Jovan Zlatousti je vreme posta poredio sa plovidbom brodom po moru, u različitim okolnostima i tako dalje. I onda je rekao cilj posta nije samo da brod pristane u tu luku, nego da pristane sa određenim rezultatima, da se sačuva onaj tovar, ono blago koje smo stekli, jer kao što možemo i treba da steknemo blago i rezultate duhovne u postu, može isto da se desi suprotno. Da mi radimo sve čineći po ličnom uverenju da je to dovoljno. Znate, jer mera čoveka nije čovek. Mera svih stvari je Hristos. To je opšte mesto, ako čitate svete oce, čitate recimo savremene podvižnike, starce, vidjet ćete da svi kažu mera života je Hristos. Naravno, to je mera koja daleko nas prevazilazi. Ali šta nas iz te naše nemoći i ograničenosti može da podigne u tu ravan i učini u meru rasta punoće Hristove? Pa Hristos. Sjetite se evanđelske priče apostolu Petru, kad Petar hoda po jezeru Galilejskom i apostoli su išli lađom i vidjeli su Hrista da hoda po vodi. I oni su se uplašili da nije utvara i tako dalje i kaže Petar Hristu, ako si ti Hristos, reci da dođem. I Hristos kaže pa dođi. I Petar kreće da hoda po vodi i hoda. I u jednom momentu crv sumnje mu proradi i počne da sumnje i počne da tone. I Hristos mu daje ruku i podiže ga. I pita ga zašto si posumnjao. Jer vidite, verom se priroda kroti, svodi se na ono što nama služi, ne ono što nas sprečava da pristupimo Gospodu. Ali kada mi sumnjamo, onda smo u problemu. I zato je jedan od savremenih duhovnika također zaključio da je lakše postiti na vodi nego hodati po vodi. Jer upravo to pravilo, da mi držimo pravilo posta strogo, to nam ne daje nikakav poseban duhovni legitimitet, niti nas ističe, jer nema duhovnog elitizma, nema gornjih i donjih, svi smo jedno. I upravo naša, pošto kad čitate starečnike, recimo svete oce, pustinjake i tako dalje, i kad čitate kako su oni provodili post, to je uglavnom stroga ishrana, podvig i tako dalje, da se prosto čovjek nekad zapita, pa ali može čovjek da toliko ne jede i ne spava? Ali to su slučajevi monaha gdje žive njih dvojica, trojica, a tamo gdje je bratstvo i manastiri više njih, tu je glavno pitanje kako se ophodite prema bližnjem, prema bratu. Ako ste njega povredili ili podcenili ili na bilo koji način pogrešno pristupili, vaš post istog momenta se dovodi u pitanje. Ne da li ste pravilno postili, nego kakav je kvalitet. Jer možda je u stvari, i zasigurno je tako, bolje insistirati na kvalitetu nego samo u formalnim zakonima. Pazite, sjetite se priče o cariniku i fariseju. Koji je farisejev greh? Pa na početku i nema. On je sve činio što treba da čini jedan sveštenik. Davo je 10, molio se, dolazio u hram, sve je ispunjavao. Što je njegova vera od njega tražila, je sve uradio. Jednu stvar nije uradio. Sam je sebe procenio da je odličan. Tu je pogrešio. Kad je rekao, hvala ti Bože što ja nisam kao ovaj, a znate to kad mi kažemo kao ovaj, taj naš drugi često je u stvari, to su projekcije naših slabosti. Zašto mi u stvari ljude osuđujemo? Zato što mi prepoznajemo te svoje grehe kod njih. Mi smo na to posebno alergični, znate. I taj pogled posta nije samo pogled ka spolja, to je pogled i ka unutra.
I zato se obraća pažnja na misli. Naravno, vi kad se ispovedate, nije prirodno da kažete sad sam pomislio ovo, a pre minut sam pomislio ono, pa i sada vi nabrajate svaku misao. Ako ćete to da radite, onda se ispovedate svakodnevno, ali to se radi u manastirima, to je monaška praksa. Kada se ispovedate, vi pokušajte prvo da vidite gde ste povredili drugog. To prvo probajte. Pa onda prikažite, onda recite vaše. To bi nekako možda bilo za početku, možda vam se to čini lakše rešenje, ali verujte, nije poenta da je komplikovano. Hrišćanstvo je život, svakodnevnica. Nismo mi sad bili na liturgiji, pa smo ispunili jednu dužnost, sad idemo kući pa ćemo mi dalje svoj život. Ne. Ono što se desilo u crkvi, nosi se kući. Jer isto tako, često možete sretnete, da je nastavak svetog pričešća, u stvari se nastavlja kući za trpezom. Isto ta molitva koju ste razumevanje, molitva za sebe, za ceo svet i za druge, sami sebe, jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo, to je to. To je taj nastavak liturgije. Pominje se takođe, kada se govore o mislima, takozvana misaona Eva. To je u stvari onaj Evin prestup koji se zasniva na ljubopitljivosti, na nepokornosti. I to je ono što kod nas stalno se ponavlja kao pitanje. Pre ove nekoliko dana imali smo praznik Blagovesti, setimo se, i u himnografiji praznika Blagovesti Bogorodica se naziva Nova Eva. Zašto Nova Eva? Kao što je stara Eva rekla, da ja ipak to proverim, da vidim kako to izgleda, Bogorodica je rekla, evo sluškinje Gospodnja, neka mi bude po reči tvojoj. I naš život se kreće između te dve tačke. Da li ćemo mi nešto pokušati da svedemo na svoju meru ili ćemo reći, evo sluga Gospodnji. Tako da, naravno, ono što se često pominje u postu, Gospode, izbavi me od strasti. Reč strast, ako bismo preveli na govorni srpski naš svakodnevni, mogli bismo da izjednačimo sa rečju stradanje. Jer recimo stihire Velikog petka, bit ćete u hramu pa ćete čuti, kad kaže između ostalog strastiju tvoje u Hriste, omračevi sonce, ili stradanjem tvojim Hriste, pomračilo se sunce, ili stradanjem tvojim Hriste, sve si nas izbavio. I shvatit ćete da u stvari, kad nas nešto muči, kad smo strastven, u suštini znači biti porobljen nečim. E sad, u kojoj smo meri strastveni, mada sad kažu on je strastveni poznavalac nečega, to baš nije najtačnija definicija, može se reći zainteresovani, ali strastveni je definicija koja pripada prirodi. I strast također može da nas beskrajno muči. Kao što čovjek želi da bude bolji, i na kraju se pojavi perfekcionizam koji stalno pritiska prvo onoga koji to želi, a potom sve ljude oko njega. To je strast, ali to je stradanje, to je muka. Jer upravo u tome se i iscrpljuje razumevanje stradanja. Pazite, Hristos je prihvatio sve svoje stradanje na nas, sve naše nemoći poneo. I sad zamislite koja je to snaga i ljubav. Mi samo pokušajmo da se poistovetimo šta bismo mi pretrpeli za nekoga. I očinska ljubav je prirodna. Svaki roditelj bi za svoju decu podneo nesumnjivu i neupitnu žrtvu. E sad, isto je tako, shvatite, mi smo, kako kažu reči molitve Gospodnje, deca, Oče naš koji si na nebesima. Gospoda nazivamo Ocem. Naravno, mi moramo da budemo svesni da to visoko zvanje mi nismo dobili zato što smo mi to zaslužili tek tako i što nam pripada, a da mu jeste namenjeno i nazvan je Sinom Božijim. Ali u Hristu i u Hristovoj ljubavi i žrtvi i vaskrsenju mi se nazivamo Hristovi. Jer pazite, kaže u Svetom pismu, i tamo se počeše u Antiohiji hrišćani prvi nazivati hrišćanima, prve zajednice. Ali kad pomenete reč Hristov, kao što kad pita čiji si ti mali, a on kaže taj i taj, toga mi kažu pa da, znamo, on jeste njegov. A i mi kad kažemo mi smo hrišćani, pa mi smo Hristovi. Po tome se prvo prepoznajemo, to nam je pripadnost. Naravno, što se tiče naših stradanja, postoji mnogo primjera. Ja bih istakao, između ostalog, primjer cara i proroka Davida, pošto je psaltir vrlo popularno duhovno štivo, ali
reći ću proroka Davida, zato što je car, on je bio car u jednom vremenu, jednom narodu, a prorok je svim narodima u svim vremenima. I ako čitate psaltir, ima onaj poznati 50. psalam, pomiluj me Bože po velikoj milosti svojoj i tako dalje. To kad kažete pomiluj me Gospode, to je također samopreispitivanje. Pomiluj me jer shvatam da sam grešan. Prva reč samopreispitivanja je Gospodi pomiluj. I reč koju će najčešće ponavljati za našim đakonima i sveštenicima na liturgiji iz naroda je Gospode smiluj se. Podsjetit ću da je sveti Nikola Kavasila objasnio šta znači to smiluj se. Možemo se smilovati samo na ono koje je već osuđen, ne na ono koje je u postupku. Mi smo osuđeni već zbog naših slabosti, mi to priznajemo. I u tome što priznajemo i kažemo ja sam grešan, u tome je prvi korak. I sad reči 50. psalma, između ostalog, ističu pokajanje. To je najpoznatiji psalam koji ističe pokajanje. Šta je bio povod tog psalma? Car David je se zaljubio u jednu ženu, Vicaveju, koja je bila žena njegovog vojskovođe Urije Hetejna, nekog istaknog generala. I uglavnom da bi on došao, da bi ispunio svoj naum i došao do supruge, on je njega stavio u prvi red u nekoj bitci, pošto je bio hrabar i sposoban, a to je bilo ujedno idealno mjesto da se pogine. I tako je u stvari Urija slavno poginuo za otadžbinu, a David je dobio rješenje. I naravno, pojavio se prorok Natan. I pošto David naravno na početku to nije video kao greh, on je to smatrao kao rezultat, pojavio se prorok Natan i kaže caru, imam jednu priču da ispričam. Kaže David, da. I sad pričam mu, ima neki čovjek koji ima gomilu ovaca i bogata stada i tako dalje, ima neki siromašak koji ima jednu ovčicu. I sad ovaj bogataš dođe i otme mu tu ovcu. I David kaže, tako je, da se bogataš da se kazni, četvorostruko da vrati i da se žestoko kazni. Kaže Natan, da care, ali ti si taj koji treba da se kazni. Ti si taj koji su uzeli tu jednu. Znate, i tu dolazi do strašnog, David se susreće sa svojom savešću. Dolazi do strašnog brodoloma u čoveku i on piše 50. psalam. Pomiluj me Bože po velikoj milosti tvoju, po obilju milosrđa tvoga, očisti bezakonje moje. I tako dalje. I tako je nastao 50. psalam. I u stvari, svaki naš susret sa stvarnošću je jedna pesma, jedan psalam, jedna molitva koja ne mora da bude napisana u starozavetnoj formi, kao što piše u Bibliji. Ali sve naše reči, iskrene reči molitve su stvari autentične reči. I zato nas sveti oci pozivaju o tome, stalno kažu, razmišljaj onome što si učinio. Čak sveti Andrej Kritski u pominjanom kanonu na više mjesta kaže, pominje reč opameti se. Pa kaže, opameti se dušo moja i navodi sve grehe. Poznanje razumom je prvo i osnovno poznanje, ali poznanje srca je također poznanje koje zaokružuje i dopunjava našu celinu saznajnu. Sjetite se Luke i Kleope, to je priča iz Evanđelja također, kada je Hristos vaskrsao. I Hristos se pokazao učenicima, Luki i Kleopi, i išao je s njima na putu za Emauzi i tako dalje. Kad su ga prepoznali? Nisu ga prepoznali čim su ga vidjeli. Prepoznali su ga kad su seli da jedu i prelomili hleb. To što mi radimo na liturgiji, kada prinosimo hleb i sveštenici savršavaju svetu liturgiju, to je upravo to lomljenje hleba. I kad su prelomili hleb, onda su Luka i Kleopa spoznali da je to Hristos i onda su jedan drugom rekli, sećaš se kako nam je srce gorelo kad nam je govorio. I da bi mi imali ikakav element samospoznaje ili spoznaje, mora srce da bude uključeno. Jer ako čitate reči Svetog pisma, vidjet ćete između ostalo, kaže ti si Bog koji poznaje srca i bubrege. Nigde se ne kaže ti si Bog koji poznaje našu logiku. Jer i proroci ističu koliko je nebo od zemlje, toliko je Božji razum iznad našeg razuma i Božje misli nisu naše misli i tako dalje. To kaže Isaija. A u Novom Zavetu apostol Pavle kaže da imate um Hristov. Pa sad na jednom mjestu smo čuli da je to iznad nas, a na drugom mjestu se kaže da imamo. Ali da bismo imali um Hristov, shvatite, to je dar. I upravo crkva nas kroz bogoslužbene tekstove podsjeća da malo pogledamo ne samo u sebe i ne samo u nebo. Znate, hrišćanstvo,
kad Hristos ponovo dođe i tako dalje, ali nije hrišćanstvo samo neka priča u budućnosti, bit će kada dođe i nije samo budući vek, nego sadašnjost je u stvari integralni deo, osnovni deo hrišćanstva. U stvari šta je večnost? Večno danas. Kad bi ovo danas bilo bezbroj puta danas, to bi bilo beskonačno. I upravo ne možemo zato da kažemo da ćemo mi odvojiti neko posebno vreme koje ćemo odrediti za pokajanje, pa će to biti konačno. Nego jednostavno danas dan koji živimo. Ako pogledate molitvenike naše, vidjet ćete da postoje dnevna molitvena pravila. Ali vi shvatite da je zapovešću ljubi Gospoda Boga svoga, svim srcem svojim i tako dalje, i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Da je to naše dnevno pravilo. I iz tog razloga upravo naše opravdanje za naše prestupe je opravdanje verom. Nigde se ne kaže da čovjek ne sme da padne. Čovjekovoj prirodi je svojstveno da je slaba i podložna, ali ono što se kaže da mora da ustane. I Jovan Zlatousti također na više mjesta pominje ustani, iako si pao ustani. Naravno, i Hristos svojim rečima, svojim vaskrsenjem, svima koji su se upokojili od postanja sveta do danas, omogućava upravo to. Ustani. Ustani u slavi kao novi čovjek, novi Adam. Jer naravno, život hrišćana se ne saobražava ovome vremenu. To ne znači da mi stalno treba da živimo neka prošla vremena i da se identifikujemo sa nekim prostorom istorije koji nama najviše odgovara. Pa da kažemo baš tako mora biti, jer tako je bilo, ne znam kad, u kom trenutku. Nema apsolutnog vremena. Ali čovjek je pozvan da hrišćanin da preobražava svet. Da utičemo upravo kao što recimo vidite u izrekama monaha, svojom dobrotom, svojim primjerom. Znate, reč evanđelja mora da se odrazi u našem životu. Mi moramo da budemo slika reči. Jer ako čitate Sveto pismo, vidjet ćete u Jovanovom evanđelju, između ostalog se kaže i reč postade telo i nastani se, i to ćete čuti u evanđelju za Vaskrs. Reč postade telo. I naše telo i naš život sada svedoči tu reč Božiju, a ta reč Božija je Hristos. Jer upravo u tom svedočanstvu to je poenta i suština, ako tako se možemo izraziti, života. Jer upravo da imamo Hristov i naravno apostol Pavle kaže da razlikujemo, naša sloboda, to je dar, ali i odgovornost. Imali smo priliku baš nedavno da pomenemo kada se ispovedamo. Znate, mi kažemo, mi ćemo sve reći duhovniku. U redu, duhovnik je velika pomoć, velika ljubav. Znate, to je kao kad ste mali, hodate, pa ne možete baš da hodate i imate neko ko vas drži za ruke, pa nećete pasti. To je uloga duhovnika, da pridrži, ne da komanduje. Vi sada neće nas niko držati sa 30 godina iskustva za ruke kada hodamo. Upravo ta sloboda, mi treba da budemo svjesni njene težine, jer upravo apostol Pavle kaže sve mi je dopušteno, ali mi nije sve na korist. I sve mi je dopušteno, opet podvlači, ali kaže ne želim da išta ovlada mnome. Ne želim da sam zavisnik, ne želim da nijedna strast pritisne moju prirodu, moj razum. Naravno, prirodno je da čovjek nešto radi posvećeno i da voli nešto. To danas kažu profesionalac. Ali svi smo mi profesionalci, znate. A to znači da radimo posvećeno, bez, da tako kažemo, poštede, lične poštede, nego mi sebe dajemo onoliko koliko možemo. A patrijar Pavle je na to uvijek mudro dodavao, što ne možemo mi učinit će Gospod. I upravo to i jeste istina i mera. Naravno, što se tiče slobode, pazite, mi smo bili porobljeni grehu i sada smo porobljeni, ali ne zarobljeni. I zato se kaže stojite u slobodi koju vas Hristos oslobodi. Nama je danas, recimo, u životu imamo situacije kada nam je teško, komplikovano i tako dalje. Crkva uvijek nas podsjeća u primjerima pesnika, kaže zavapih svim srcem mnogomilostivom Bogu i On me izbavi. Znate, nema ispitivanja bez dijaloga. Bilo kakvo ispitivanje podrazumeva bar dvoje. A Hristos je uvek tu. I
u stvari, znate mi kad se molimo kažemo Bože pomozi mi, a da poraste i plata, a da dobijemo i napređenje i još tako dalje, ali znate kako sveti oci kažu pa nemojte vi Boga učiti kako treba vama da pomogne. Naše je da kažemo Gospode pomiluj i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Nemojte nikada da se varamo da Gospod ratuje naše ratove i da će on da pobedi naše neprijatelje, da nas proslavi zato što smo i mnogo pobožni. Ne. Ako mi imamo neprijatelja, ikada, makar misleno neko nas žulja, blago rečeno svojim prisustvom, onda treba da se zapitamo gde je naš problem. Nećemo mi moći svaku pravdu da izvedemo i ne treba da izvedemo, ali treba da se molimo. I uvek oci kažu molite se. Ako ima neko ko je problematičan pored vas, želite da utičete na njega, molite se za njega. To je dovoljno. To nije malo, to je najviše. Jer upravo Gospod se dotiče srca. Naša logika ima mnogo mogućnosti, ali ima i mnogo prostora da se prevari u tim svojim proračunima. Ali logika srca nema grešku. Hristos kada je pozvao apostole, rekao je, sreo je Petra i Andreja kako pletu mreže. Bili su ribari, bili su na poslu, da tako kažemo. I Hristos je rekao, hajdite sa mnom. Oni nisu pitali, a hoćemo dobiti veći brod. Ko će biti bolji ulov? Oni su pristali. Njih je pozvalo srce. Reč Hristova ih je dodirnula. I svakog od nas u životu Hristos kaže, hajde za mnom. To ne znači da svako od nas treba da sad ustane i kaže, izvinite, ja moram sad da idem za Hristom, vidimo se. Jednostavno, mi treba da živimo, pozvani smo u zajednici. Shvatite, ljudi oko nas su naši bližnji. Oci kažu, vide brata svoga, vide Gospoda svoga. Pogledajmo se. Sused liturgijski je licem k licu. To je kao, apostol Pavle kaže, pominje tamo poslanici Korinčanima, sada vidim kao u ogledalu, vidim odraz, a onda ću vidjeti licem k licu. I mi se u crkvi ne ogledamo samo svoju slabost spram Božije milosti i ljubavi, nego se ogledamo i spram naše braće. Sad, ja nisam vodio računa na vreme kad sam počeo, pa ako je to već pri isteku, ja molim da me podsjetite, ali u svakom slučaju, dok me ne podsjetite, ja ću pričati. U svakom slučaju, naravno, sloboda je upravo veliki dar i vladajte se dostojno zvanja u koje ste pozvani. Apostol Pavle kada piše hrišćanima, poslanice, to su pisma, znate, zajednice koje su živele u gradovima, imale su neki problem ili je jednostavno apostol Pavle hteo da pohvali njihov primjer i njihovu veru i pisao im pismo. I to pismo je čitano u jednoj zajednici, u drugoj, trećoj išlo je u krug i onda su imali prilike da se iz njega nauče. Jedan od problema je bio problem slobode. Pošto su pojedini, naravno, uvek po ličnom uverenju dostizali neke rezultate kojima su bili zadovoljni. I onda se rađala gordost. I gordost je osnovni problem, majka svih greha. Kada mi pomislimo da zaslužujemo neki poseban tretman i da se mi nečim izdvajamo u odnosu na našu braću. Darovi u crkvi jesu različiti. Različito su podeljeni prema službama. Ali taj koji ima veću službu, veću čast, ima i veću odgovornost. I zato je dar veći. Jer tu je dar veći jer je i pomoć potrebna veća. Ali verujte, svako od nas ovdje prisutnih i svih ljudi na svetu, ako misli da nema dar u sebi, nije ga otkrio još uvijek. Ima sigurno. Hristos se može poznati i u umetnosti, i u muzici. Može se Gospodu služiti na 1000 načina. Sportisti svojim primjerom su askete. Šta je dobar sportista? Disciplinovan, radan, sa rezultatima. To je podvig, to je kretanje, uložiti napor. I ako bismo mi u svoj život uložili malo duhovne ozbiljnosti i počeli da napredujemo, i mi bismo imali rezultate. Te rezultate odmah biste mogli da proverite u vašim osjećanjima prema drugima. Jer graditi neko hrišćanstvo koje je u vakumu, koje se tiče samo mene i to je moja vera, Gospod i ja,
To ne postoji. Nikola Kavasila kad opisuje liturgiju kaže, kad biste vi mogli da vidite, kad se služi liturgija, sve u crkvi šta se dešava, ne samo ovo telesno, nego i duhovno sasluživanje anđela i celu crkvu Hristovu, vi biste, kaže, vidjeli kao sliku jedne košnice gdje su sve te vredne pčele i tako dalje sabrane oko jedne. Ili sliku grozda, pominje, koja je također liturgijska slika, i kaže kao što su svi pucad, tako kako se to zove, već sabrani na jednom čokotu i čine grozd, tako su i mi svi skupljeni u jednu zajednicu i činimo crkvu. Jer reč crkva, ako bismo sad preveli sa grčkog pa i tako dalje, uglavnom pojednostavljeno zajednica, oni koji su pozvani. Podrazumeva se zajednica, a poziv je poziv sa strahom Božjim i verom pristupite. To je poziv svih nas. Jedna važna stvar, pošto se to primeti, nemojte nikada da vršite samo procenu. Da li sam ja dostojan, nisam dostojan, da pričestim se, ne pričestim se, vidjet ću, procenit ću. Ne. Mi nismo pozvani da to činimo. Mi smo pozvani da se trudimo. Ako imate nešto što posebno opterećuje vašu savest, tu su naši sveštenici. I oni će, kako kaže Jovan Zlatousti, kad ko dođe u crkvu, došao je u bolnicu, u lečilište, a ne u sudnicu. I naši sveštenici znati da nas ponovo nađu način da nas ponovo izvedu pred lice Hristovo. I upravo ta činjenica da se ne preispitujemo ne znači da budemo neodgovorni. Koliko se puta često pričešćivati, to je možda pitanje koje se nameće posljedično svima nama, ali evo reči Jovana Zlatoustog. Kaže, ni retko, ni često. Po savesti. Ako se često pričešćujete, a imate problema sa savešću, ne očišćujete svoju savest, činite prestup. Činite ono upravo na sud i na osudu, što apostol Pavle je rekao. A također i to previše suzdržavanje i neka samoprocena da ste vi stalno nedostojni, to je opet jedna prelest, znate. Jer vi stalno govorite da ste nedostojni, a podsvesno ste možda i zadovoljni tim stanjem, jer se vi pravilno vrednujete, znate. Put vere je vrlo, vrlo osjetljiv. Ne može postojati neki opšti ram u koji svi prolazimo. Svako od nas ima svoj život, svoje probleme i ima legitimno pravo da sve te svoje probleme donese na liturgiju. I u miru Gospodu se pomolimo svi za sve. I vi se molite za vaše bližnje, za druge i drugi se mole za vas. Znate, zato je bitno dolaziti u crkvu. Ne samo da kažemo ja se molim kući i to je maksimum. Čak to radim vrlo revnosno. Ali u crkvi prvo što se molimo zajedno, drugo što srećemo Hrista. I mi u kući nemamo pričešće. Pričešće samo u hramu. I mi znamo i sami koliko se trudimo kada s nekim želimo da se vidimo do koga nam je stalo. Mi odvojimo i vreme i temu i sve. A liturgija nas ne poziva da se opterećujemo predviđanjem, nego da dođemo i da učestvujemo. Da jedemo i pijemo. Da bi bili sinovi carstva. Jer upravo, sjetite se reči Evanđelja, šta je najbitnije? Kada Hristos dođe da nas prepozna. Ona priča, kada kaže odlučit ću s jedne strane kao što pastir razlučuje ovce od jaradi, one koji s leve strane, one koje ne prepoznaje, s desne strane reći onima hodite blagosloveni oca moga. Evo dopustite samo još jedan primjer pa ćemo se malo osvrnuti na pitanje, mislim da bi to možemo i tako razgovarati, vjerujem da bi svima prijalo. Kada je opisivana slika strašnog suda, kako će to izgledati? I sada imate raznih opisa u književnosti, istoriji, slikarstvu i tako dalje. Međutim, ako čitate knjige svetih otaca, tako dalje, vidjet ćete da je to jedna slika gdje otac grli dva sina. Otac voli obojicu sinu. Jedan voli oca, drugi ne voli oca. I Gospod kaže, hodite blagosloveni oca moga. I kada on zagrli onoga koga voli, sin voli oca i otac voli sina, to je raj. Ali kad zagrli ovog koga ne voli, on njega ne kažnjava, jer otac voli sina, ali sin neće tu da bude. I on svojim izborom u stvari muči sebe. I zato naše preispitivanje i služi
tome da se setimo da nema Boga kao što je Bog naš i kako kaže bogoslužbeni tekst, i ti si jedini Bog i ti tvoriš čudesa. I da Gospod učini čudo i da se dotakne srca svih nas, da se pomolimo i u tom raspoloženju da ostanemo i da ga prenesemo u svoju svakodnevnicu i u svakom trenutku kada budemo pod znakom pitanja da se setimo da je Bog naš, Bog koji tvori čudesa. A najveće čudo je čovjek.